Hari amakuru akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Uganda mu biro bya perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni Museveni uri gushaka gukomeza kuyobora igihugu cya Uganda. Amatora ateganyijwe ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 2026 ahatanye na NUP cyangwa se irindi shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda. Ubwo no kuvuga ngo ni Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine muziki wa pop muri iki gihugu cya Uganda. Hari amakuru menshi kandi agezwe muri aka kanya mu gihugu cy'u Rwanda babaje nayo nifuza ko tuganiraho muri aya masaha. Aya makuru ateye ubwoba arimo aragenda atugeraho muri aka kanya. Hari ibyabereye mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi mbabwira yuko hakomeje kututumba intambara ya gatatu y'isi kuva Trump yafata witwa Nicolas Maduro w'igihugu cya Venezuela. Ibihugu byinshi byarakaye ndetse byatangira gukora imyitozo ikomeye cyane mu nyanja. Ni ukuvuga ngo ubwato bw'intambara bukomeje kugenda bukusanywa, ndetse Amerika ku munsi w'ejo nababwira ko yashyize ahagaragara indege yitwa iy'imperuka. Ku munsi w'ejo ni indege yaje kugenda igaruka, nyine twagiye tunabivugaho ibintu byinshi cyane mu buryo bukomeye cyane, ariko mbabwira ko Amerika yasabye abaturage bayo kuva muri iki gihugu cya Venezuela. Mbere gato yuko tujya ku itangazo riturutse mu biro bya perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda, ndetse n'aya makuru nabonye akomeye cyane, ndetse kandi ari abanyarwanda bose ndetse n'ababaje ku banyarwanda bose muri rusange, reka mbanze mbabwire ko nk'uko nari mbivuze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bafite ubwenegihugu bwayo kuva muri Venezuela ndetse no kwigengesera mu gihe bakora ingendo mu mihanda. Ibi byatangajwe nyuma y'uko hari amakuru yatangajwe ko hari umutwe w'abantu bitwaje intwaro ukomeje guhigisha uruhindo abantu bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abayishyigikiye. Ni nyuma y'icyumweru kimwe gusa Amerika itaye muri yombi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro imushinja ibyaha bitandukanye birimo n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ku wa gatandatu tariki ya 10/2026 hasohotse amakuru arebana n'umutekano agaragaza ko ari itsinda ry'abantu bitwaje intwaro bashyigikiye ubutegetsi bwa Venezuela bazwi nka Colectivos bashyize za bariyeri ku mihanda aho bagenzura buri modoka bareba niba irimo umunyamerika cyangwa se ushyigikiye Amerika. Amakuru yerekana ko abari gusangwa ari abanyamerika cyangwa se bashyigikiye icyo gihugu bari gufungwa, gushimutwa, gutotezwa, gukubitwa n'ibindi bikorwa bibi cyane. Mu itangazo yashyize hanze, Amerika yasabye abaturage bayo kuba maso mu gihe bagenda mu mihanda, ndetse ibasaba kandi gukora ibishoboka byose bakava muri Venezuela mu gihe ingendo mpuzamahanga kandi zongeye gusubukurwa nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ibigarukaho muri rusange. Mbere gato yuko tujya kuri inkuru yacu ituruka mu gihugu cya Uganda, reka mbanze nce za Kiev, ni ukuvuga ni murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine. Nagire ko amakuru aturuka muri Kiev cyangwa se muri Ukraine aravuga yuko umuyobozi w'umujyi wa Kiev wo muri Ukraine witwa Vitali Volodymyrochiko, bigoye kuvuga amazina yo mu gihugu cya Ukraine, yasabye abaturage rero bawutuye kuba bawuvuyemo by'igihe gito mu gihe Uburusiya bukomeje kugaba ibitero muri iki gihugu. Ibi yabivuze nyuma y'uko mu ijoro ryo ku itariki ya 9 Mutarama 2026 Uburusiya bwagabye ibitero umujyi wa Kiev byasize hafi uyu mujyi wose usigara nta muriro ufite, n'amazi ndetse nta ngufu zitanga ubushyuhe zihari. Uyu muyobozi agaragaza ko kuguma muri uyu mujyi wa Kiev bishobora guteza ibibazo byinshi cyane, kuko byitezwe ko uyu mujyi ushobora kandi kugera kuri -20°C, ni ukuvuga ngo -20 degrees Celsius. Hanyuma mu ijoro ryo ku itariki ya 9 ndetse ku itariki ya 10 Mutarama 2026 Uburusiya bwohereje ibisasu birenga 36 muri Ukraine na drone 142 ibyasize byangije byinshi mu bikorwa remezo ndetse bihitana abaturage barenga 4. Ibi byabaye mu gihe Uburusiya na Ukraine biri mu nzira yo kugirana amasezerano y'amahoro ari kugirwamo uruhare na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uherutse no kugaragaza icyizere ko aya masezerano yenda kugerwaho, nk'uko Trump yakomeje kugenda abigarukaho ati icyizere ni cyose ko aya masezerano ashobora kuba agiye kugerwaho kera kabaye muri rusange. Hanyuma mbere ko twinjira kuri inkuru nyirizina, reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola n'uwa Katari bakaba baganira ku bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola yitwa Tete Antonio, anamaze igihe yagiranye ikiganiro na mugenzi wa Katari ku ngingo zirimo inzira z'amahoro zatanga igisubizo ku bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari tariki ya 10 Mutarama 2026 rivuga ko
Minisitiri w'intebe n'ububanyi n'amahanga wayo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani yaganiriye kuri telefone na Minisitiri Tete Antonio w'igihugu cya Angola. Iryo tangazo rigaragaza ko uretse ubufatanye busanzwe hagati y'ibyo bihugu byombi banaganiriye ku gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'amahoro. Rigira riti banaganiriye ku nzira y'amahoro yo gushaka igisubizo cy'amahoro ku bibazo biri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Rigaragaza ko Sheikh Mohammed wa Katari ashyigikiye cyane inzira zo gukemura amakimbirane hakoreshejwe ibiganiro by'amahoro kandi hubahirijwe amategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kugarura ituze ndetse n'umutekano ku rwego rw'isi. Kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazima gatotsi, Qatar ni kimwe mu bihugu kandi bikomeje kugaragaza inyota yo kunga ibihugu byombi. Qatar yatangiye kandi kuvugwa mu biganiro bigamije kunga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Mutarama 2023 ndetse muri Werurwe 2025 itera intambwe ikomeye yo guhuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Icyo gihugu kandi cyakomeje kugira uruhare rugaragara mu biganiro hagati y'u Rwanda na RDC ndetse byaje no kugeza ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Ukuboza 2025. Qatar kandi binyuze mu biganiro by'amahoro bibera i Doha ikomeje ubuhuza hagati ya Leta ya RDC n'umutwe wa FC23 uhanganye bikomeye cyane ingabo z'icyo gihugu. Nuko amakuru akomeza kugira bishimangira. Hanyuma ikaze muri amakuru yacu buryo burambuye duherera mu gihugu cya Uganda. Mbabwire ko uwitwa Yoweri Kaguta Museveni ni perezida w'iki gihugu cya Uganda uhatanye amatora na Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana ya pop mu gihugu cya Uganda. Uyu Yoweri Kaguta Museveni akaba yashimye icyemezo cya Trump cyo gukumira abanyafurika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashimye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri politiki yo gukomanyiriza ibihugu birimo ibya Afurika, kurwanya abimukira no guhagarika inkunga. Avuga ko bikwiye kuba isomo rikomeye cyane ku banyafurika bakishingikiriza ku bufasha bw'amahanga. Ibyo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabivugiye mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo ya Uganda. Yagaragaje ko politiki ya Perezida Donald Trump ikakaye cyane imibanire n'ibihugu bindi kandi ishyira imbere inyungu za Amerika, ikwiye kubera isomo ibihugu bya Afurika ndetse no kwibakira ubushobozi bwayo mu bukungu ndetse mu miyoborere. Yagize ati nkunda cyane Perezida Trump avuga ko adashaka ko abantu bajya muri Amerika. Ati ndamushimira cyane rwose uburyo anyurukanira abantu batagira iyo bajya, ariko se ubundi murajya muri Amerika gukora iki mwagumye hano muri Uganda? Ati ndamukunda cyane kuko ibyo byigisha ko tugomba kandi kubaka ubushobozi bwacu muri Uganda n'ahandi muri Afurika. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ibyo mu gihe Perezida Trump akomeje kandi gufata ibyemezo bikakaye mu by'ububanyi n'amahanga birimo guhagarika inkunga zimwe zagenerwaga ibihugu birimo ibya Afurika. Perezida Trump kandi aherutse kugaragaza urutonde rw'ibihugu bigera kuri 39 birimo na Uganda, aho abaturage babyo bazajya basabwa gutanga ingwate mu 15 by'amadolari Amerika kugira ngo bahabwe visa ya Amerika. Bwana Museveni yongere ku bandi bayobozi n'abanyapolitiki muri Afurika bakomeje kandi kugaragaza ko kwishingikiriza ku mfashanyo z'amahanga bigira uruhare mu guca intege imiyoborere myiza ndetse no kubazwa inshingano kw'abayobozi bayo kandi bikadindiza iterambere ry'ubukungu ku mugabane wa Afurika. Umudepite wo muri Kenya witwa Caleb Amisi nawe aherutse kugira ati Afurika igomba kwitandukanya n'umuco wo gusabiriza inkunga, ikwiye no gutangira kandi kuganira n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga mu buryo bwo kubahana impande zombi aho kugenda isabiriza nuko amakuru abishimangira. Naho kuri amwe mu makuru navuze ababaje mu gihugu cy'u Rwanda, reka duhere mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Babwire yuko amakuru aturuka yaravuga yuko umwana w'imyaka 12 yagiye kuvoma amazi muri Muhazi ararohama. Umwana w'imyaka 12 w'umuhungu wo mu karere wo mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana yagiye kuvoma mu kiyaga cya Muhazi birangira kandi arohamye arapfa. Byabaye kuwa gatandatu tariki ya 10 Mutarama 2026 umudugudu wa Mazinga mu kagari ka Nyarubuye mu murenge wa Munyiginya. Nuko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya witwa Ruhangaza Brigitte yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo.com ko hari abana babiri bajyanye kuvoma mu kiyaga cya Muhazi birangira umwana umwe avuguyemo undi ajya gutabaza. Ati umwana wundi bari kumwe rero ati niwe yagiye gutabaza ku bufatanye na polisi ikorera mu mazi twamukuyemo
ababyeyi bahita kandi bafata umwanzuro w'uko bamushyingura. Turasaba rero ababyeyi kubuza abana babo kujya muri Muhazi kuko amazi bayafite hafi yabo, kujyayo ni ukwikururira ibyago kandi natwe turongera umutekano waho. Ikiyaga cy'amazi ni kimwe mu bikunze gupfiramo abantu, yaba abagerageza kandi kwiyahura ndetse bagwamo kubw'impanuka. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana birutse kandi kubwira itangazamakuru ko nta muntu wemerewe kugera kuri iki kiyaga, cyane cyane abaturage baturiye ati babikora uko biboneye ngo kuko abenshi babiviramo urupfu. Ikiyaga cy'amazi gikora ku turere twa Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Gatsabo ndetse na Gicumbi. Hanyuma rero kandi mu yandi makuru reka dukomereze mu karere ka Huye, turaza guca n'Inyamasheke. Reka mbabwire ko mu karere ka Huye habonetse imibiri 5 bikekwa ko ari yabishwe muri jenoside. Imibiri 5 bikekwa ko ari yabazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 niyo imaze kuboneka iruhande rw'inzu y'ubucuruzi yubatse muri santere ya Matyazo, nyuma y'uko arimo hacibwa inzira y'amazi ava ku nzu, bagahita babona umuntu wa mbere, bakomeza kandi gushakisha, bagatangira kandi kubona n'abandi. Byatangiye kumenyekana mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 10/26 umudugudu wa Rusisiro, akagari ka Matyazo, umurenge wa Ngoma wo mu karere ka Huye, ubwo abakora kuri restaurant y'uwitwa Aimable bakorera mu nzu iri hafi yakuwe imibiri, ati barimo bayobora kandi amazi bayerekeza muri ruhurura iri hafi aho, maze batangiye kandi gucukura bahita babona umuntu. Aba rero bihutiye kandi guhita bamenyesha ubuyobozi bw'akagari ka Matyazo, maze bo kandi bakomeje gucukura batangira kandi kubona abandi bantu benshi. Umwe mu bayobozi ba Ibuka murenge wa Ngoma utashimye kujya mu itangazamakuru wahuriye na Igihe aho rero imibiri yagaragaye, yavuze ko bigaragara ko hashobora kandi kuzaboneka imibiri myinshi cyane kuko ngo basubitse ibikorwa byo kwishakisha kubera bwari bwije, ariko ngo bakibona ibindi bimenyetso birimo imyenda n'imibiri, aho biteguye kandi kuzakomeza ku itariki ya 11 Mutarama 2026 uyu mwaka. Perezida wa Ibuka mu karere ka Huye Siboyintore Theodate yabwiye itangazamakuru ko uyu munsi wa mbere wije habonetse imibiri 5 bikekwa ko ari yabishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Kuva muri Nyakanga 2025 muri kagari ka Matyazo mu midugudu ya Rurenda ndetse na Mukamucuzi habonetse imibiri isaga 400, none hakurikiyeho n'indi mibiri mu mudugudu wa Rusisiro. Ibyo bamwe rero bafata nko kuba amakuru yarakomeje kandi kuba iyanga muri aka gace. Gusa kuri Perezida Siboyintore Theodate yavuze ko ibi bidakwiye kandi guca abantu intege, ahubwo bikwiye banezeza kuko iyo amakuru yabishwe rero amenyekanye bituma bagaragara kandi bagashyingurwa mu gaciro baremanywe. Ati ntitukinubire uburyo amakuru atinda kuboneka, kuko igihe abonekeye cyose adufasha kubona abacu bagashyingurwa mu cyubahiro. Muri jenoside hishwe umubare munini w'Abatutsi kandi abo turashyingura ni benshi, abo tutarashyingwa ni benshi, ahubwo atabafite amakuru ati bakomeze kandi bayatange. Siboyintore yakomeje avuga ko muri Matyazo benshi mu batuye ubu ari abimukira, ari nayo mpamvu rero amakuru yaho yagiye aruhanya kuboneka, mu gihe kandi n'abahiciwe biganjemo abari baturutse ahandi nka Nyaruguru ndetse n'ahandi. Anongeraho ko ahakuwe imibiri uyu munsi ari iruhande rwahigeze gukurwa imibiri 1995 mu mwaka wa 1995. Ibyo yahiriye rero avuga ko akeka ko abayihakuye icyo gihe batigeze kandi bashakisha hose. Amakuru igihe yamenye ni uko iyi nyubako iri hafi yahakuwe imibiri yubatswe nyuma ya jenoside. Kuva mu mwaka wa 1924 muri murenge wa Ngoma mu tugari twegeranye twa Ngoma na Matyazo hamaze kuboneka imibiri isaga 2800, ibisobanuye ko amakuru ajyanye n'ubwicanyi bwakorewe muri jenoside atagiye atangwa neza. Duce muri Nyamasheke turamakuru avuga yuko umwana w'imyaka 7 wo mu karere ka Nyamasheke yishe murumuna we w'imyaka igera kuri 3 atabigambiriye. Byabereye mu mudugudu wa Kabere, akagari ka Shange, umurenge wa Shange ku itariki ya 10/26 saa 7:35 nibwo aba bana bombi bavanye isuka mu rugo bagiye gucukura ifuku. Ubwo uyu mwana rero w'imyaka 7 yarimo acukura yamanuye isuka atarebye ko murumuna we rero yashyizeho umutwe aramutema. Bikimara kuba rero umwana yahise ahamagara ababyeyi avuga uko bigenze,
ababyeyi bitaro uwatemwe kwa muganga apfira mu bitaro bya Bushenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi Habimana Innocent yihanganishije umuryango w'umwana avuga ko mu mategeko uyu mwana atakurikiranwa. Ati ubutumwa bwa mbere ni ukwihanganisha umuryango w'uriya mwana, turasaba ababyeyi ko bajya bagenzura buri kanya bakamenya ibyo abana babo bahugiyemo, bakanababuza kandi gukoresha ibikoresho bishobora kandi guteza impanuka. Ibyo rero ni byabereye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba mu gihugu. Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira umugoroba mwiza wa tariki ya 10 ukwezi kwa mbere 2026. Amakuru ni menshi cyane akomeje kugenda avuga by'umwihariko ku Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Uganda. Ni ukuvuga ko ari amakuru akomeje kuvugwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange gahuriyemo n'ibyo bihugu. Hanyuma rero abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda mwese mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza, namwe muri ibyo bihugu navuze hejuru namwe ikaze muri amakuru, ariko kandi namwe dukurikiye muri hakurya y'amazi magari ndetse muri no ku mugabane wa Amerika, abari muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaze muri amakuru. Hari amakuru navuga ngo akomeye cyane aturuka ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko amaze iminsi hari umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho u Burundi berutse gushinja u Rwanda ko rwarashe ku butaka bw'u Burundi, ibirego u Rwanda rwahakanye, ahubwo u Rwanda ruvuga ko mu mirwano yatumye M23 ifata umujyi wa Uvira harimo abarundi bagize gucya bafata intwaro zabo ziremereye baza kurasa hariya za Kamanyora, kubera ko iyo ni imirwano M23 yatsindagamo mu buryo bubabaje cyane kandi buteye kimwaro ingabo z'u Burundi. Hanyuma ingabo z'u Burundi rero muri cya kimwaro cyose baza gufata imbunda baza kurasa za Kamanyora, hanyuma ibisasu bimwe biza kugwa ku butaka bw'u Rwanda hariya za Bugarama, ariko kandi ibyo byatumye hari abakongomani benshi cyane bahundira ku butaka bw'u Rwanda hariya za Rusizi bashyirwa mu nkambi ya Nyarushishi. Hanyuma mu minsi mike kandi ishize, mbere gato yuko dusoza umwaka 2025, uwitwa Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye, Perezida w'igihugu cy'u Burundi, yasohoye amakuru akomeye cyane ubwo yagezaga ijambo ku baturage be mbere y'uko umwaka ushyirwaho akadomo. Yavuze ko hari umubanyi mubi, ati uherereye mu majyaruguru y'igihugu cyacu ugatunga agatoki igihugu cy'u Rwanda, ati ariko kandi ndagira ngo mumenyeshe ko u Burundi ari igihugu kitavogerwa. Cyo gihe yavugaga igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni kenshi rwagaragaje ko rudashishikajwe no kuba rwahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ndetse no Burundi bwagiye bugafunga imipaka yarwo n'igihugu cy'u Rwanda. Bavugaga yuko icyatuma iyo mipaka ifungurwa ari uko u Rwanda rwakohereza mu gihugu cy'u Burundi abagerageje gukora kudeta ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza icyo gihe ari muri 2015. U Rwanda rwarabihakanye ruvuga yuko abo bantu bari mu Rwanda bamwe na bamwe kubera yuko bagomba kurengerwa n'amategeko y'impunzi bari mu gihugu cy'u Rwanda nk'impunzi. Ati ntibishoboka rero, byavugwaga ko witwa General Godfrey Niyombare wari ku ruhembe rwo bashaka gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi nawe yaba acumbikiye ku butaka bw'u Rwanda. Nibirega ariko u Rwanda nk'uko nakomeje kugenda mbivuga rwagiye ruhakana. Hanyuma nyuma y'aya makuru yose abantu bibazaga batese ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ibintu byifashe gute. Hari amakuru yigeze kubagezaho no mugibuka neza mu minsi yatambutse, yavugaga yuko ubwoba ari bwose cyane cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, abaturage baturiye umupaka hariya za Nemba, za Bugesera n'ahandi hose hatandukanye, abaturage bakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane, ndetse ngo banategujwe ko bagomba kuryamira amajanja ngo nk'uko n'ingabo z'igihugu cy'undi ziryamiye amajanja. Aya makuru amakuru akomeye cyane mbazane kuri mugoroba, gusa mbere gato yuko ndaza kwinjiramo neza nyirizina, reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Twihuse, murabizi ko mu gihugu cya Uganda hari amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku itariki ya 15, bimvikana ko ni vuba ahangaha. Aya matora rero yo muri Uganda hagati ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse na Bobi Wine, ivyo ukeneye kuba wamenya kugeza amagingo angaya, biteganyijwe ko abanya-Uganda baja mu matora y'umukuru w'igihugu mu ndwi iza, aho byitezwe ko bazohitamwo rero hagati y'umukuru w'igihugu amaze hafi imyaka 40 ku butegetsi n'uyamamariza guhindura ibintu, icyiyumviro camamaye cyane mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Aya matora kandi ateganyijwe kuwa 4 igenekerezo rya 15/2026, aho ibibanza by'amatora bizotegerezwa kandi kuvugururwa isaha imwe yo mu gitondo saa moya, bikugara isaa 11 z'umuhingamo. Nuko isaa 10 z'umuhingamo ni saa 10 zo mu Rwanda, gusa uzoba kandi akiri ku murongo izo saha azokwemererwa gutora nk'uko amakuru abivuga. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ubu afise imyaka 81, akaba kandi arongoye iki gihugu kuva mu mwaka w'1986, ariko arondera ikiringo kigira indwi ku mukuru w'igihugu cya Uganda.
umukeba wiwe mukuru umunyamuziki wo mu mudiho wa pop yabaye umunyepolitike Bobi Wine w'imyaka 43 yemerera abanyagihugu impinduka mu ntwaro ndetse no mu bisata byinshi cyane by'igihugu cya Uganda. Imyamamazo yaranzwe no kuburabuza ibikorwa by'abanyapolitiki batavuganwe n'ubutegetsi uri ku butegetsi harimo ndetse no gusanza amakoraniro yabo bikozwe n'igipolisi cya Uganda. Mu gihe ubushomeri buri ku rugero rwo hejuru mu gihugu cya Uganda aho benshi ari urwaruka ruri munsi y'imyaka 30, ikibazo c'ubutunzi carahagazweho cyane muri iyo myamamazo. Imiliyoni 21,600 by'abanyagihugu bariyandikishije kugira ngo bazotore mu matora atatu. Umukuru w'igihugu bazotora kandi umwe mu banyapolitiki 8 bariko bariyamamariza iki kibanza. Abashinga amateka umuce wa mbere, abashinga amateka 353 nibo bitezwe gutorwa, abashinga amateka kandi umuce wa kabiri abagore 146 baserukira uturere ndetse umwe mu karere ka Kweme ndetse nibo kandi bazotorwa. Ninde rero ashobora kuzoba umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda? Museveni na Bobi Wine nibo rero bari imbere muri abanyapolitiki 8 abagabo gusa bariko bandi barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri Uganda. Ubu nubwo ya kabiri bahuriye kandi matora aho President Kaguta Museveni yatsinze ayo 21 yavuzwe ko yabayemo ubusumwa ndetse n'amanyanga hamwe no guhiga bongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba kandi yatsinze ku kigero cya 58%. Bobi Wine nawe wagize amajwi cyangwa se waronse amajwi agera kuri 35%. Ukuvuga ngo uyu Yoweri Kaguta Museveni w'umugambwe National Resistance Movement NRM niwe uhabwa amahirwe yo kuzotsindira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Uganda. Mu makuru akomeje kugenda avugwa bisa nkaho ari intambara gatatu y'isi ndetse iyi myitozo ikomeye cyane y'amato biravuga yuko ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa BRICS kuri wa 10/25 zatanga imyitozo ya gisirikare ikaze mu mazi ya Afurika y'Epfo. Imyitozo yitabiriwe n'ibihugu byari bisanzwe muri BRICS birimo Afurika y'Epfo, Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bitandatu byongereye muri uyu muryango birimo Iran. Ibaye mu gihe kandi umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu bigize uyu muryango nk'Uburusiya, Iran n'Ubushinwa. Ku Burusiya uyu mwuka mubi watutumbye ubwo ingabo za Amerika zafataga ubwato bunini butwara ibikomoka kuri petrol bwari butwawe n'Abarusiya buzwi nka Bella 1 zisobanura ko ari ubwa leta ya Venezuela. Mu ntangiriro z'umwaka ushize Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko BRICS ari umuryango w'ibihugu bifite politiki yo kurwanya igihugu cye, abiteguza ko azongera umusaruro ku bicuruzwa biturukamo umusoro. Umuvugizi w'ingabo za BRICS ziri muri iyi myitozo yitwa Lieutenant Colonel Paul Matebula yatangaje ko ntaho ibikorwa bihuriye na gahunda yo kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko atari bya politike kugeza amagingo angahe. Gusa abakurikirana politike bimaze iminsi biba ku ruhando mpuzamahanga bagaragaza ko byaba biri kwitegura kugira ngo bibebe imbaraga zibifite mu gihe abo guterwa nabyo bikaba byakwitabara. Duce mu gihugu cya Iran haraturuka amakuru ababaje cyane, abantu 65 bapfiriye mu myigaragambyo, abarenga 2300 kandi barafungwa. Imirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu zatangaje